Hi guys, and welcome back again to my mukbang, and of course almusal mukbang again, pero na siya pork chop and bacon. And nadimi karon diri sa Baongon River. O very nice kay diri guys. So ali mga una ta kay gutom na kay kuno. O gabi naman day karon, but still almusal mukbang gyapon na to kaunon guys. So ali mga unta. So nami beef loaf. Na. Nami egg. So my favorite pork chop. Yeah. Huh? So as you can see, ngit-ngit na gid kayo ang kalibutan guys. Og nagabinan kayo mino, but it's for the vlog. Why not? So dagan na kay lamok, in fairness, pero ganina bibo kay diri. So I need water to sustain my So we have bacon. Bacon na siya nga wapay timplado. Ako lang yung timpla. Ne? Argentina beef loaf, bacon naman. That's it guys, di gina ko gakahurot no. Kamsa ako magmukbang nga mahurot gina ako basin soon. That's it guys. Thank you so much for watching my mukbang vlog. Bye.